hawatakunywa dawa za kulevya, hawatavuta bangi, hawatavuta sigara. Watakuwa watoto watakatifu kwa sababu tumewaleta katika nyumba takatifu katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea wazazi wao, katika mikono yao kuwe na kufaulu. Wazazi hawa wapate fedha za kusomesha hawa watoto. Wazazi hawa wapate pesa za kununua maploti na kujenga nyumba zitakazoishi hawa watoto. Hawa wazazi wawe sehemu kubwa ya kufanikisha destiny ya hawa watoto katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho wazazi hawa hufanya wafaulu katika jina la Yesu Kristo. Tunakemea shetani na pepo ya magonjwa juu ya watoto wetu. Hawa hawatagonjeka, hawatalazwa hospitali ili kuharibu pesa za wazazi wawe maskini. Hawa hawatavunjika ovyo ovyo, hawatakufa vifo vya mapema, hawatatekwa nyara wakitoka shuleni katika jina la Yesu Kristo. Nayo neema ya Mungu ipitayo kujua kwa mwanadamu iwe juu ya hawa watoto wetu kwa sababu unawapenda. Tunawabarikisha na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Watoto semeni. Sasa ni kwenda wapi? Na hakuna kuguza nini? Magari. Sawa sawa? Dine mo heani woro none kwenda yanjuge ondoyo titinga nida shansharia kwa ingere mondowe kene tondone manjongo kereire ninda shokire kuona tera waganuo getwika waneki gegitwika bono mwega ihota kugamothe mwana njeka nondo manwe mwekire iteoe nonoria ukerete mothe nikundwara nyumba ine ya Ngai ihota kugamothe mwana njeka nondo mamwemwe kire iteoe nondoria ukerete mothe nikundwara nyumba ine ya Ngai. Let us celebrate Jesus once again. Amen. Salimia huyo mtu mwingine, gaidia mundu ucio mwire. We John, tafadhali tupatie hizi monitor ndogo. Zile ndizo zina shout, hapa mbele sina sauti. Gaidia mundu ucio mwire, guoya ni iherithia. Na ndukaugurage. Ni ukaga muoyo. Ni ukaga muoyo. Ni ukaga muoyo wetigira wakania ciathe na kumenwo ni andu ndutihene kaga ya muoyo wona wetigira. Ni ukaga muoyo wetigira wakania ciathe na kumenwo ni andu ndutihene kaga ya muoyo wona wetigira. Amen. Kabla niendelee, hebu nione kama ni mara yako ya kwanza kuabudu na sisi katika JCM. Hujawahi ingia hapa, lakini kuna mahali uliona tu JCM ukaamua rekethie kundu kou nyone maundu macio. Amen. Kama ni mara yako ya kwanza, hebu simama na miguu yako. Kanisa, angalia vile ambavyo tuna wageni wengi. Hey, let us celebrate Jesus. Angalia vile ambavyo tuna wageni wengi. Let us celebrate our visitors once again. Na kama umeketi karibu na mgeni, stand up and do the necessary. Kama umeketi karibu na mgeni, simama usalimie mgeni na umkaribishe katika nyumba ya Bwana. Hapa JCM tunapenda watu, hapa JCM tunapenda wageni, na hili ndilo kanisa la watu. Injili bila na mapema ndio best. Karibuni sana wageni wetu, mujisikie mkiwa nyumbani. Hapa ni kwenu. Amen. Mimi ndiye baba wa hapa, mimi ndiye Gathungu. Amen. Hallelujah. Wageni wetu mnaweza keti, tunawapenda. Amen.
Na kama umeketi karibu na mgeni, akisikia kiu unaenda nje unamletea. Na hivyo tukutumira wikare na mgeni. No kinya wike mgeni wega amenye this is the home of compassion. Amen. Hebu nione kama tuna watu washirika wetu wametoka nje ng'ambo, wametoka nchi za nje na wamefika hapa Kenya. Kama umetoka nchi yani umeingia Kenya kutoka juu, ukite na ndege urokire kuma na iguru. Naona tuko na mmoja pale. We have our sister from Ruai hapa tena, tuwapigie makofi. I can see our brother over there. Let us appreciate them in the name of Jesus Christ. Asanteni sana, pia mjisikie mkiwa nyumbani. Sisi tunawapenda na huwa tunawaombea madhie makashoka maliki malimue. Nataka mahali mtu ameketi, inua mkono wako hivi. Nataka mwambie Mungu asaidie nchi yoyote ambaye iko na vita na kuna watoto wetu. Just open your mouth. Ambia Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunaombea watoto wetu waliotoka hapa nchini wakaenda kutafuta. Ciana citu Mwathani haria hothe inyaga kanite thiini wathi. Na Mwathani ciana citu cie mabũrũri ma Middle East, mabũrũri ma Gulf America na mabũrũri maria mothe bahutĩtio nĩ mbara. Ndagũthaitha Mwathani ũromahe thayũ. Ndagũthaitha Mwathani ndũkareke ciana citu ikwĩre moko-inĩ ma imaramari thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Itikira Mwathani ciana citu imenyererwo niwe o haria hothe mwana Mũkenya arĩ Ngai wa matu-inĩ. Arogitirwo niwe Mwathani na bũrũri ũcio ũromuonera ũgitĩri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa ũkũhota gũthondekera njĩra Mwathani nĩgetha moke matũkore bũrũri ũyũ, Ngai witũ ũromathondekera njĩra bata nĩ matũcokerere marĩ muoyo. Namo mabũrũri macio mararũa Ngai wa matu-inĩ nĩ tũkwenda Mwathani kũmathĩrĩria roho wa thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mabũrũri macio Mwathani matikaninane, maroheana thayũ, maroririkana ngoro cia andũ othe nĩwe wombire Mwathani. Ogwata Mwathani ndini ciothe iria ikoragwo thĩinĩ wa thĩ, cihe thayũ, kũiguana Mwathani, ona gwĩtĩkanĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ririkana Mwathani mabũrũri marĩa mothe mahutĩtio nĩ mbara. Hingũra njĩra ciothe iria igeraga irio Mwathani. Hingũra njĩra ciothe iria igeraga maĩ ona kana maguta Mwathani. Hingũra njĩra ciothe Ngai wa matu-inĩ gũtikagĩe nondũ ona ũmwe kũrũgama mabũrũri-inĩ macio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ciana icio wombire itikanage gĩa kũrĩa, ciana icio wombire itikage maĩ ona kana gĩa kwĩhumba. Naguo thayũ ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũrokora mabũrũri macio. Thank you Ngai tondũ nĩ ũkũheana thayũ. And we pray this believing and trusting in the name of Jesus Christ. Amen. Semeni kuwe na amani. Wakati huu singependa kuchukua muda mrefu kwa sababu tuko na mambo mengi ambayo tunataka kufanya. My name is Bishop Ben Kamau and I'm married to one wife and she is a woman. Na ako hapa, mke wangu anaweza kusimama awainulie mkono wageni wetu. Huyo ndiye mke wangu, anaitwa Reverend Joy Benson. Na kama kuna mtu ameguza moyo wangu ni yeye. Tuliamka tu asubuhi akaniwekea mkono wa kichwa akaniambia Arsenal itashinda. Na kwa hivyo watu wa Chelsea mwenda gukararani na mahoya mama mwanyu wake gogona no mukarani no mukarani nake. Amen. Leo sitaki leo ni kumoto. Kwa hivyo nataka vijana wangu waende pale. Na leo mimi ndio nawatolea form. Mimi leo ndio nawatolea form. Kwanza muone mpira ya katimu kengine hapo kadogo sana. Alafu sasa tugoje ya magwiji wa soka. Amen. Kuokoka sio nini? Lakini si niliona tukisema vijana wakaone mpira pale hata mama zao wanaenda. Leo thina watumia mutimenyaga nĩa maratwarana ku. We mwendaga kuona ũrĩa anake marakenera ndathira au mutumia ũngĩ akĩnjũria atĩrĩrĩ, aya mena buru maratwarana ku? Ngĩmwĩra maratwara mwena ũrĩa. Akĩnjũria acio angĩ. Rĩu ndamwĩra maratwara mwena ũyũ, ithe ndabati kũmenya maratwara mwena ũyũ. Agĩcoka akĩnjĩra na gũkũ kĩwanja kwĩna andũ aingĩ. Mũbira njigua gũkorwo na andũ 20k 22. He mũndũ ũngĩ gũkũ thĩinĩ wĩna nguo ya yellow ngĩmwĩra tagwo referee. Na nĩkĩ ataragũtha ũcio ndabatie? Akĩnjĩra no ũratũma arĩa macindwo.
ino cio nduka honoke orite murore wega no mugutha mwire kuhonoka ti kurita mwire kumenya Ngai nikio kiambiriria gia kugia na umenyo nikio kiambiriria gia kugia na ugi thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Kwanza ni washukuru washirika wetu